Ti masakbayan. Nakaisaan ka din itin na poy, Lisel. Uwan nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaan ng dagito'y namurungan tayo, tapno mamagaan pa'y. Huston ta pa nagluluto iti sidaan. Agawid namin ni Uncle mo aruman, itapangal daw. Sige nanang, tulungan kan nga glaba, tapno daras ta amalpas. Awan kakaiso na ang nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagay ayam itay di ta paraangan. Aywan gayam nanang, ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan may iti project me. Mala, bayam tay bagakto ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tante aglaba, tapno daras ta amalpas. Umay kamahanan Roman, nakaidasara kon. Apa nala daw ka nagluto, Esper? Inlepas mi ngamin kanili sal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa, aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa ilang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho. Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayam manilisel ta aglaba. Nada na murungan, ipalabam madagos kan kwa na tapno sana maurnaw. Kaasi matano isulaang timangila ba? Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawir na pa'y dagiti addi na. Makatulong agpaiso nga may nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay ka datay ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iti pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lamainayin na paggasgastusan, ita gastus manen day tay bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na dami na trabaho na. Tapno sana masayang tigasgastusan para kan kwa na. Kumusta nga tamatan di apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymat kat day chay, no saan abise. Matanaganak nga bay. Nangrunakat kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan ba't siguro nga ipalubos ni Esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Anyalat ammom ngay. No nagbalinan abulsag. Gapo iti panagayat na ken ni Roman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbati laangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltal gentirik na tatakanayon ta makit-kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daitan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabiitan. Pasan tayo naramid mi abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga urayok man no adan to ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga ron ti trabahom. Barang no adan to manan makontrata ni pari Nilo. Ay, nagkarigatan ay ati panagbiag.
Sapay agat gatas pa lang dagiti duwang anak ta. Roman, Malmalpasan ti eskwela sana ya. Wan, dua Domingo laangan. Apay aya. Apag iso, tagturpos mo ten iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyan ni agadal iti high school di anak mo, Esper? Anya? Marikata na katalagan. Namuna tag high schoolen. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak nga rodan kabailan. Kan may mayatsan no, isublim langan ni Jayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot ten Roman. Anya na tibaga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga iti makunada. Agdadatan mo ti kinapod no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga daanak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mon dayta. Nagadulakit din ay nga ibagbagam si Kaesper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kaya't ko, datayo lang kadagiti anak ta tirumbang agdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Na aramidan ni Nanang, idi imbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko a paggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Day, ay imbagmaan ta nakalagip kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Wan nga raud. Apag isulaunay takailiw mi una yun ti apo ko may. San abale, tamapunasan amamin pinsan ti iliwyo ka ni Lisel, Nanang, Tatang. Tadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam. Dito yung ngagnaad ni Lisel. Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wala pong. Dituyak ka nun ngagnaad manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akalata pag naadan nyo matan dito'y ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper. Awan Tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwang anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amoyamot nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadya ka mo nun nang ipanam ti utak mo si Kaesper. Anak mo ni Lisel, kalpasan na kabaalam ama isina kada kayaw. San abale tadamot dito'y poderyo. Amo ka diyo baybayan.
Kandi yung kaya, tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo. Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang timakaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mo't nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanaam? Amumot asa ka lang na isina kada kami, idi nakiasawan ni nanang mo kan ni angkal mo aruman. Apong, Kay kayat mimot katapok nga da ka ditaw. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamot ni nanang mo. Apay nga akas jay ti inaramid ni angkal mo aruman. maawatak mo't kiti apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasit pa'y dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na apong. Kay kayat kunti kastoy. Ngam ti agriri pa'y dananang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Siyaklatan ti kadkadwayo dito yapong. Kasi kayo mat kaniyapong bakit? Mala, agyan ka dito eh. Tada kami ka ni apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritam ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay itaapo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid na kang kuwana. Nga mawan mo't apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta, kaslawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanumutan nga'y, jay inauna nga anak na. Anya nga ron ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mangtulong kan kuana, tapno agbalin tumot na saya at ti masakbayan na. Wala lakay, kaasi di apo ko tanubaybay anta. Datalaangan tinamnamaan na, tawan mo't panunaw jay danga nga inana. Sela po, rabien, apayasan ka pa yan naturog. Diyak pa'y makaturog apong. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabaak akawus tayo itay. Dandanin ti panagsasarak, apok. Wan nga rod apong. Ngam sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't mo kadi pa iti agtuloy nga agbasa, iti high school, apok. Kaya't ko unay aapong. Ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Anya ko ba at trabaho ti Sir Cam, apok, kat nagubing ka pa'y laang. Uray anyan apakitang dana napong. Basta ka baalak. Adumot siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, yapok. Kabamaw, saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam?
Nasaysaya at matlaang no agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga yapong, awan mo't busbusak. Da kami kani apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpaiso apong? Pagadalan dak ka ni apong lakay? Wen apok, ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll, tapno makapagtuloy ka iti daytoy apanagsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo kani apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko apagadalan met tinagenrolak. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado apaggastusan da. Nagadalak nga rod anaimbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen aging ga ang nakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibyangan kanyak ni nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idi intulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyok. Napagasatan akmet ang nakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may sa nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, kat siyak kano ti alaan da akatalagda. Inyo man ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Iuman ko kada kayo. Anya day ta, Lisel, apaw. Dala, ibagam apok. Amumi nga importante day ta. Kasapulan pa'y nga iuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amumi anasingpot ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod ti gapuna, iso nga al-alukuyan dakdagiti amok asumurot kadakwada iti balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan, tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iti balasiw taaw, apok. Wana pong, iso nga inyo man ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas day nga oportunidad, apawk. Manmano ti kastagon daway adumtang iti may sa tao. Nabayagkan ka dagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Isungadakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastarod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da.
Amok anasaya at ti agbalin aka sa saad mi kadagiti kakadwak sumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta. Ay, basta maragsakan kami para kang kaapok. Dahito yan tirugay, tinapintas agahas at mauli Lisel. Agyaman na kada kayo apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sa bali apagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yu kanyak. No saan aga po kada kayo, amangan noan yan tinapasamak kanyak. Kasano daytan Roman? Saan ka na makatrabaho gapu iti pan naka-stroke mo? Ay, dakmat namnamain ang mapasamak kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at tibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaok. Marigatan tayo no sa anak nga aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon ngay dagita anak tan og trabaho ka, Esper. Inakasarita ni Lisel tapag sublit dito'y balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Lakain kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel. Tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan kaagberok iti trabaho, Esper. Nasaysayat matlang di adda mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabaho. Adaak tatang. Nay, imbagman ta nakalagip ka, Esper. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw ni Lisel. Pasensya kayon tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo. Dagiti latan anak kayo kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, ngay may mo imbati iti pudir may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijibalay. Saanon ang makatrabaho ni Romanta na atake? Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit Kasapulak ni Lisel tapno da mabati ijibalay tunggal awanak. anya, ita kasapulan nyo ni Lisel, kalpasan nga arig na nga imbalang iyo ita. Tsaka mo na niya ti klasim nga ina, si ka, Esper. Na iturod mo at tinalikodan jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpason day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel. Kasta.
Sige no masarakan pa ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel, tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo? Awanan dito'y, ngum saan ang nagtalaw? Taan na bayag matbasitan nga awan ni Lisel, tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Na, apay, ayan mo aya. Kan, apay kung magagpakada pa ilakan ka, kandi mon tupay na langkip ngay may pinasyar, oray na minsan lakuma, sipod idimbatim ditaw. Impamay sam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw. Nasaya at nga rod, ano naka-abroad ang tatang? Wala, talaga ang nakasaysayaat. Naka-abroad ni Lisel nga po iti bukod na apa nagsalokag. Katita, nanamayin ti biyag di apo ko. So, di mo namnamain, amabalin mo pa nga lilain ti apo ko may. Ta saanan ama pasamak tikas iti inaramid yu kan kuana iday. Hello, Apong. Nakaawag kayo, Mat. Wan, apok. Kaya't ko lang nga ibaga, anaala kung diyem patulod mo akwarta. Nasayaat nga rod no kasta, Apong. Kung adapay gayam kaya't ko nga ipadamag kan ka, apok. Imay ka no dito'y balay ni nanang mo, kung ani apong mo alakay. Sapsapulan na ka. Apay ka no, Apong. Sigaw ka ni apong mo alakay. Umay nakakumakanusukunan, tapno agsubli kay di balayda. Awan ka no, ti mga sikaso kang di rumaan. Kastabot ka nagiti kakamsat mo. Taagsapol ka no iti trabaho ni nanang mo. Anya? Apay ani nanang tirumbang agtrabaho. Anya ti kuko niya ang kalruman. Ay da, apo, naatake ka no ni Roman. Kandinan ka ba ulan di ang trabaho, gapo iti pan nakaatake na. Anya? Ay, kaasi damot nga rod no kasta, Apong. Daitan, tinaganap dya inam anang talikod kan ka. Anya ngay ita, kakaasin ngay isuti ang sapsapol para iti pamilyana. Kaya't ko atulungan da nanang, Apong. Anya, kalpasan tinaramid na kan ka. Tulungan pa'y laang ida. Lipatan tayong tinapalaba sa Apong. Kasapulan da nanang titulong ko ita. Jaklakit di mapakawan ti bagik, no da mapasamak kadakwada. Ay, una yan. Talaga nagsaya ka, Lisel, apo. Gaputa pinadakkeldak nga agbalin anasaya at atao, Apong. Kan may sa, pamilyak mo't ida. Isu nga daak dito'y at tumulong kadakwada. Agipaw itak iti kwarta, Apong. Kat makaamo kayon amapan mangala. Da kayon tumatan timangtad kadakwada. Sino nga tayo mauawag? Numero lang mo tagparparang. Hello? Hello, Lisel, anak. Ha? Nanang? Da kayo ka di daytoy? Kasano ka naamuan nyo tinumero? Nagpakpakaasi ang kaniapong mo apakat. Iso nga intad na anak ko.
Kumusta kan? Diyapulos na amuan nga da kagaya man di tabalasiw taaw. Dinak binaybayan ti Diyos, nanang. Binuyogak iti panaggagat, ti masansa na panagkararag ko. Iso aday toy. Ada na pintas at trabaho ditoy. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant ditoy, nanang. Ay, nagsaya atan anak ko. Anak, pakawanan ako makadagiti na aramida kiti kalabas. Di ka pulos na ilaban ka ni uncle mo aruman. Lipatan yun dayjay, nanang. Agi amanak mo titi, impaitad mo ka ni apong mo akwarta. Dakal atulong dayjay anak ko. Nang runa kat saanan ang makabaulpay ni uncle mo. Di kay madanagan, nanang. Madadaanak at tumulong kada kayo manipod ita. Agyaman anak ko. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, nanang. No saan aga po kada kayo, awanak mat ko maito'y alubong. Kas itinakunakon, madadaanak amang tulong kada kayo. Saan kayo ang mabali na baybayan? Tauray balibaliktadon tayo ti lubong. Da kayo ti inak, anang ipasngay kanyak. Okay laang, nagpaitulodak namin nandito ita iti driver. Nalpas ko matadaras yung lakad ko. Sigurado na bang bannog kan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katerombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako ni ti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nang rona pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanunad duma. Nang runa ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da kan ni Papam. Sigurado nga gungot day jay. Kasladyak maibtura ng ti kasto a sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka kadi ama-amak? Ang mga nanya ti makunadakan ka, no maamuan dati may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi kwa. Di ka kadi mabain? Anya ko matipagbainak. Ay ayaton ka unay-unay reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko. No di ti kinapudnukan ka. Oray siguro saan kang anak ti bus ko. Ayatan kalatta. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok day ta reden. Isungaan niya man ti mapasamak. Ikarik asaan ka apanawan. Saan ka atalikodan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ikarkararagut yapu ijay nga to. Nga sikawan sa balitika. Narabayan ka mata na nagawid iya. Pasensya kayon, papa. Nagadungamin ti inasikaso kiti Ruwar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kulaklakit din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko, papa? Oh, come on. Anyalata mong no adamatan, espesyal di ta pusom iha. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton kan ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam kadakwada iha. Awan, papa. Kayat ko, no makinobyo ak, di talagang ay ayata kan kap-kap na kak. Ken masapol akas matlakada tayo ti estado na iti biyag, Mia. Diyan mo na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa, Siksika lang ang tanda dito Pilipinas, iha. Laglagi pom data.
Napintasan tibiyag na iti kakabsat mo, iti balasyo tao. Kaya't ko akas matla ko makadakwada ti agbali na kinasaya at to tibiyag mo. Di kayagda nagpapa, amok ter aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang miya. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, terabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at madanak ko. Sika ngay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang trabaho iti paktorya anak ko. Anadam day tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Tidak ka di pa kadanagan, Nanang. Ayun gayam. Naalayo ka din dyan patulod ko akwartayo? Wen, anak ko. Apay ngamin nga agi patulod ka pay laeng, katandamot ar-aramatak ditoy. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsempo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, Nanang. Ibaga yung anusan na atalunan day ta na ibati kada tayo day ditatang alute. Wen, anak ko. Dakkel atulong kadakwada ti panang sukay na iti daga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nagbakasyon ka manan? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita di paktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road basta ang nadamtabagim, anak ko. Ore da kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idanom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat mo't nga no kasta. Alang araw din, Nanang. Umawag ak tumanan. Bye! Apay akilata na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso? Amuklatan no kasta tijar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya iti kayat mo nga ibaga kanyak. Amangan nga no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan. Reden, kayat ko amaam-am mo ni nanang mo. Ha? Kayat ko ti mapan iji lugaryo. Anya? Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo taday jay ti gagaraak? Kayat ko yam amuna kon kaninanang mo. Kayat ko makita ti lugaryo. Sige, narito ti kunam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Apayso? O sige, kayat ko amaam-am mo dagiti agbalinto a kapamilya nang runa ni nanang mo.
May saak nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok manang Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Talo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwa damiya akaayan ayat ko. Limod pa'y laang ti relasyon mi manang, taamok asaan nga umanugot ti amana, akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan ayat ni Mia. Nasingpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaeng tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak ama idilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabaknang dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko ama-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko iti lugar mi. Nanang! Ay si kamot gayam day ta anak ko. Nay, adamot gayam kaduam. O nanang, Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka din na ito'y nakapimpintas abalasang? iso ni Mia nanang. Kaayan ayat ko. Ha? Damot gayam kaayan ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko. Naimbagman, tanaka umay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana, Kinapudno na nanang. Nabayagan ni ibagbagan ni Mia, ayam amu kayo kunkwana. So nga itatanadaan kami ti gundaway, imay kami na. pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsaka na makamambukan ka. Ang maguray kayo. Akin kotse nga'y tinagluganan nyo. Kotse ni Mia nanang. Kung nakagbus kami langan ngam, di namot ngamin kayat. Nukasta, baknang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana, Kinapudno na nanang. Ni Mia ket anak takin ko ko iti paktorya pagtrab-trabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto am ti anak ko balasang ko. Saan ka biabak nang kas makita mat? Adayo ti estado ti biyag may kada kayo. agpapada ti tao, nana. Saan at ti kinabak ng ti importante, no di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo ni Reden. Ha? Nanang. Amoklatan, ti kayat asawan ti saan nyo apanang sungbat iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasagana ak amang ilaban iti ayan ayat mi. Mia. Agyaman ak malasang ko. Nga masapul nga agbalin kayo anatibker.
ta itikas ta sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng, ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan nanang. Pasensya kayo nagalati yung umaymi ha. Anak ko, sigurado ka kade iti sinirek mo. Anya ti kahit yung asawan nanang. Ti ba ipapan ka na kayo ka ni Mia? Amo ka saan nga amo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na nanang. Talaga alimod pa ilang ta relasyon mi. Jaketa maamuan ni papa na ti may papan kada kami. Gapotaam mo asaan nga umanugot kasta ka day. Ay, madanagan anak ko. Amangan no pa kaisag makam day taas sinirek mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia nanang. Nakasagana ang mangilaban itayan ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni papa na. Adaak ditan anak ko, ngam narigat. Baknang da, sigurado na impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos nanang. Alagarod basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya ta simbang putkan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayem ko, papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Ha? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibang. Amo kon ti amin. Nabayag gaya mo nalukulukun da. Isumot lagayam nga awan ti magustuam kadagiti agar-aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa? Pakawanan dak, ngam ay ayatak ni Reden. Anya klase abiyag ti may paikan ka na jay alalaki? Naimbag pa'y dagiti agar-aram kan ka nga anak dagiti pada ka negosyante kamay paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi ti dayja trabahador? Anya kumatikar-karit na, abem? Ti kinasayaat na tao, papa. Pudno marigrigat na laang. Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, papa. Italaang dayta, ngam saan ton, tanam naman dan ti matawid mo kinabaknang manipod kanya. Di mo ka di mapanunot at kinabaknang mula ang tal-almanan na dya lalaki? Ha, agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadiyo dangdangran ni Reden, papa. Ay ayat at unay. Kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino ata dito agtok-tok-tok? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi.
Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang umapay nga rin nga daka ditoy. Diyak kayat nga iyadayunakan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko iti balasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga rin taramidan tayo ta? Pumanaw tan dito eh. Sigurado nga ikatan na kamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom no anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa oreden. Agrobwat kan, taagbiyahe tan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabaala ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kayat ngagsinatari din. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ken ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigrigatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama iso pa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipod din, saanan ang nagpakpakita pa'y ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni Papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimaymayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii. Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa kaburiburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensyakan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayem ko idipay na panalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aada ka nun iti ospital ni Papa. Aada iti ICU. Anya pa lang harutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amuan na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid? Kasanon no? Mia, kita kasapulan na ka ni Papam. Anya man tinagbali na susi kyo adwa. Lipatam day giant. Mamati ak ngorurayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden? Nabayagan ni amok.
Marikrik na akayat mo tagawid. Anyaman tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana akmiya. Anya ka din ti bagbagam Reden. Amo ka marigrihatan ka ni ti danak. Saan ka nairuam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka no adda ka iti sidong ni papam. Isa maawatan ka, Mia. Reden, Laglagi pong ayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. agsubli ak Reden. Ikarik day ta. Kat urayam ko mati panagsubli. Reden anak, manipod pimanaw dito'y ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang, Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. kaya't ko lang ti makumikom, nanang. Tapno jak may kawa na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mo't iti telepono saan aya. Pudno, nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papana, gapu iti kasasaad na. Anak ko, Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaada na ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy, kanijayan da. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. ay di mo nga min pampanunutan day taa anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina nga agsublimot laeng ken ka. Sapay la kumarod, nanang. Nasakit niya aklunan no kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello, Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tanda importante nga ibagakan ka. Anya day ta? Mapan kami di balasiw taaw. Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga rod, iso kayat ko di agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo't mabalin asaan akaduan ni Papa ama panagpaagas ijay. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Saan ak ngagbalin ato bang iti day ta desisyon mo? Agyaman na Reden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkita. Mailiwakon kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Mia. Nalaos ti iliw ko kan ka. Permi apan nakaikawak iti kaawan mo. Kat nakarkaro man itan. Taad-ada yung manan a lugar ti papanam. Ngam di kag danag. Maawatan ka. Agyaman na Reden. Basta nadamot ti bagim, ha? Ay ayatan ka unay, Mia. Kanayon ko ma, alaglagi pumday ta.
Agdamyan ka man na nagawid, anak ko. Masansan mo tinakasta ti aramid mo. Inlupas ko pa yung amin dagiti trabaho di talon, nanang. Mabalin pa'y mo tinton bigat. Nanang, Amuklatan, anak ko. Kaya't mo nga ibusan ti oras mo iti katatrabaho. Tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kat ni Mia. may mayatan di kasta, nanang. Tapno na bannog ako na agawid hak kat makaturog ka dagos. Ngam amangan og sakit kay ti kasta ngar aramidam. Saan magustuhan ni Mia ti kasta? Nabayagan day dinaud pa nagsarita mi, nanang. Makumikom da ka ti panagpaagas ni papana. Ba't lakayam? Dahita di rason, iso asaan pa'y makaaw-awag. Ngata, nanang. Agkakanat namin tagayayam iti panunot ko. Ha? Kas ko maiti anyari din. Ang mga na nagbabawin, nanang. Naikumpara na lakit din tirigat ano pasaran na iti danak. Kanti na maya mapaspasaran na ita. Ta nagsublin iti sidong ti pamilya na. Wano, ang mga na nakasarak mo iti sabali. Isong awanan ti panggap na nga agsubli iti danak. Saan ka nga agpanunot iti kasta, anak ko? Narigat ti sasaadan ita ni Mia. Saan na mo ta mabalin na baybayan ti amana? Maawatak mo't kit dinanang. Di yung maikat kanyak tagdanag. Awan ti karkarit ko ni Mia. No di tilang napudna panagayat ko kuana. Anusam, anak ko. Aging gasaan nga imbagbagakan ka ni Mia adi na kan ay ayatan. Di ka kumasumuko. Ikararag mo kit di asapay kuma. Tamaagasan ng ti amana. Tapno makaginawa mo ten ni papana. Tanda ni manen panagaani. Nagbubunas dagiti pagay. Nagmayatakit kitaan. Maagasan ti amin na bannog da tao. Gaputa makitkitak ti resulta ti nagbannugak. Apay akas ti tirignak. Nagtakalapas at ti pusok ti kawan ni Mia. Kumusta nga tamot tayo ayatag? Malaglagip nakpay lang ata. Nabayagan dahi di nauda pa nagsarita mi. Mailiw ako na yun kan kuana. At nga tapay pagmamaayan ti panagururay ko kan kuana. Nagregat mo tandi kastoy. Oray kasano ti panangiliw-liwag ko iti iliw ko ni Mia. Awan latamat. Tinasayat, agawid akit din. Ang mga naan yan tumanin ti makuna ni nanang, numaladawak nga agawid. Tsaket niyang dandanag ni nanang. Isong agawid akon. Nanang! Adakon! Ayan nyo, nanang! Nagbanglumot ang tilot-luto ni nanang. Inakmalangan dita kusina. Nanang! Nasaya at tadakan reden, anak. Apag iso, nakaidasara kon. Nanang! Apay ang nagadutin nakasagana ang makan ni Tilamisaan.
Kasla damot ten pasken. Talaga nga adda anak ko. Espesyal na ito'y agundaway para ken ka. Nanang, saan ko kasangay ita? Adayo pa iti kasangay ko. Espesyal na ito'y nga aldaw para kadatari din. Mia! Reden, Sikarag paiso. Diyos ko, agyaman at nandipat patag ko. Pwede mo yung bagbaga sumangpot kamat gayam. kaya't nakasorpresaan anak ko. Kinapudno na, idi pa'y kalman nga amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mia. Anya? Mia, apay nagawit ka. Kumusta ni Papam? Naagasa na ni Papa. Ngam kaya't nagiti kakabsat ko nga ijayan nga agnaad. Tapno agkadwadan kan ni Mama. Naimbag man ta pinalubusan da ka nagsubli dito'y Pilipinas. Gaputada dito'y ti ay ayatak anas kan asublyak. Impalawag ko ti amin ka ni Papa. Kat naawatan nakmet. Amom, manipod nagsakit ni Papa. Nakaamiris, asaan a kinabak ng tinapatag iti daytoy abiyag. Agyamanak, kunak mo din akong sublian, Mia. Nagkariak saan ka di? Awan ti mamagsina kadata. Manipod ita, saan tan nga agsina, Reden? Ay kat pagsaritaan yung arudan, ti may papan iti panagkalay sayo. Tapno mabindisyonan, ti panagdenayo. Talaga kas na taramidak nanang. Jakon paluspusan pa'y ni Mia.